ebi before nkwa na Bible no hwe yatade bi omo yatade bi e friend batakare no ma mi nko tuma wa ha ebi etiefo nti bi da anase eye omwanwa hwade bi o se na esan se Joseph eye Jacob akokoro bremu benti no no dono no opam batakare ma no Genesis chapter 37 verse number 3. So on about David and Jonathan. David and Jonathan on my own fa. Shadi be Jonathan ye. Jonathan and David are down fa. Me kan first Samuel chapter 18 verse 4. Shadi be. O se na Jonathan yi ni batakare a o hyeno ma David any ntade e odru ni krante ni tebia ni na boso. Enti bajo abrofo mo she batakare. Ebi before mo ma me nso. Ye dia ni ewo duane bi abra na eko school no ye ne dia go ye kuto na ye we ye frɛ aduane no ebronchiwie mami mo ebronchiwie e wo Bible. Wow. Yes, Joshua chapter 5 verse number 11 try dey bi o se ne Joshua 5:11 e himpo very good e ha o se twemu na chi no ade e chi na danwara omo di asase no so aduane epiti ni nchiwie. Joshua chapter 5 verse 11. Epiti no so ye aduane. Epiti no na nkrafo no frɛ no pepele homoho omo spread ya esi abosomsom no enya abosomsom ana no so enya abosomsom. David na ya na no ya mamra ho se ya. David ni se ya abosomsom. Kwa na ka cho. Chimbe di ye ni se ya abosomsom. Kwa me nya abosomsom. Ni nyina ka ho enya abosomsom e ya fase e ya de di kai. What